Odlučili smo se pozabaviti svojim drugim važnim stvarima, tako da smo odlučili, da ćemo opet, kao što smo zadnji put, nabrat malo soli. Dakle, soli i onda ćemo vam pokazati što mi radimo kad ne idemo na skijanje. Kao što vidite, majmun je u kutu, je tako? Je? Majmun je u kutu zato što je skoro pao s krova. Kako to on misli? Da može padat s krova nekažnjeno? To je odgoj, to su mjere koje treba poduzeti, eto. Tako da je on sad malo u kutu. Neka se nauči malo pameti, je tako? Skoro je pao s krova i morao sam ga staviti u kut. Žao mi je, ali to je odgoj. Što ću ja sad? Dakle, to je ta sol koju smo skupili okolo. Ona, ko što vidite, nije tako čista kao ova iz butige. Malo, ima malo svega i svačega. Mislim čista, što to znači čista? Čista, kod je njihova čista. Njihova je prečista. Ova, naime, sadrži bilje svelebita koje je donila bura ili recimo ovu, kako se zove, neko je u Karlobagu palio gradele i taj miris je pošao i ušao u kaplicu mora, soli i to je sve došlo u ovu tu sol koja je tu i tako, šta ja znam, svašta. Dakle, to je ta sol. Vidite? Fenomenalno. Ono što vam ja želim sad pokazati je kako ćete vi od te soli napraviti. Dakle, gore kod njih tamo pada snijeg, zato ja imam ovu tu kapicu. Kod njih pada snijeg i oni prave ove snjegoviće, kako ih zovu, snjegoviće. Snješko Bijelić, Snješko Snjegović, Snjegoljubić, šta ja znam kako se zove, Snjegović. Dakle, to vam je ono kad od snijega napravite onog čovječulka s metlom. I tako mi imamo svoju sol i mi pravimo soloviće. Znači u tu sol malo kapnete malo vode, da možete je bolje oblikovati. To lijepo malo pomiješate. I možete krenuti s izradom solovića. Jel? Uzmete željeno postolje, postavite dole kako se to kaže, podlogu od slanih sardela, jer je to ipak sol, nije to ne znam što, poleđani vepar, što ja znam što. Napravite podlogu od slanih sardela i na to namjestite svoga solovića. Malo ovako, malo onako i još malo pa je solović gotov. Glava vam je uvijek ovako malo osjetljiva, ali ja se držim one stare metode, tradicionalne. Evo ovako vam to ide. Stavite glavu i još malo pa je gotov. Malo ukrasa. Tako to malo tu, ovako. Da bude ups, šalim se, da bude ljepši.
Ajde. Op, pažljivo. To su vam sve osjetljivi poslovi. Ako nemate živaca i strpljenja, bolje se niti ne hvatajte toga. Evo, to vam je to. Ovome Soloviću ide, on nije neko da mora mest med, on je neko ko uživa, voli biti za stolom, gurman i tako dalje. Njemu u ruku ide šparoga. Ok? Jasno? Šparoga. I možete još ovako malo dole po okolo, tako to. I to vam je više manje to. Evo, Solović je gotov, kao što vidite. Ima sve, ima postolje, ima tijelo, ima ukras, ima šparogu, ima glavu. Evo. I to tako umjesto soljenke servirate na stol. I svako može po volji u svakom trenutku uzeti komadić Solovića, staviti sebi u određenoj količini na svoje jelo. Neko će vjerojatno pojesti šparogu. I ovo postolje se isto jede od slanih sardela. I to vam je to. Majmune! Majmun je u kazni! Majmun je u kazni! Ako želite možete još malo dodati ovog papra ili nečega, neko stavlja neke biljke, nešto ovo ono. I to vam je to, tako servirate na stolu. A dođi, vidi, ajde. Lijepi, a? Lijepi? Lijepi? Znao sam da će ti se sviđat. Ti meni jest.